nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'umwaka umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati aburi birengero, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwiteguye gutanga amakuru. Ikirego cyarakiriwe bitangira iperereza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri, iperereza rishobora kuba rirangiye, ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza. Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB. Mu Rwanda kandi abashoboye kwiga bakomoka mu bashigajwe inyuma n'amateka abatwa baravuga ko batabona amahirwe yo kubona akazi. ubwo yo kuba narabashije nkageraho byari bishimishije cyane, numvaga nyine mfite inzozi zo kuzaba nka dogita byibuza nanjye nkavuga nti mbashije kuba nafata bene wacu tugakora ikintu runaka twese tugahuriramo, kuko nasanze ariyo mbogamizi tugira. David Hakizayezu yize iby'ubuvuzi bw'amatungo, n'umwe mu batwa babiri gusa bize mu murenge wa Kigali. Mu Burundi ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura burasaba abantu bose batarishyura imisoro ku mazu batuyemo kimwe nayo bacururizamo kubikora bwangu. Abanyagisagara cya Bujumbura akamwe twobatera nuko bomenya ko umutanga kori aba ariko aritungisha. Jeni Hatungimana, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, ngiriweho. Takize mwiriwe Veniste, cyahereye mu karere k'ibiyaga binini. Muri Uganda umwanditsi akurikiranwa n'ubutungane kubwo kunegura umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni yarahunze igihugu nk'uko bivugwa n'umushingwamanza wiwe Aaron Kiiza. Umushingwamanza wa Kakwenza Rukiraba Shaija yabwijwe rya Amerika ko umwanditsi yahunze igihugu ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi ibiri ubutungane bwaranse kumusubiza pasiporo yiwe. Kiiza yavuze ko uwaburanira aze yarashitse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kandi ariko arageragereza kuja mu gihugu cy'Ubudage gutora agashimwe yahawe n'ishirahamwe ry'abanditsi Pen International. Abahitanywe n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe Batsirai bariyongereye gushika kuri 92 muri Madagascar. Abategetsi babivuze ejo ku munsi wa gatatu. Ni mu gihe amashirahamwe y'abatanga imfashanyo ariko yiruka no gufasha abantu barenga 110,000 bakeneye imfashanyo zihuta. Ku mugabane wa Afrika kandi bajeje umutekano muri Sudani ejo ku munsi wa gatatu barahagaritse abategetsi babiri barongoye abandi barimwo uwahoze ari umushikiranganje yamuka mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Forces for Freedom and Change FFC mu mfunyafunyo y'icongereza. Abo bagabo babiri bafashwe ni Khaled Omar Youssef yahoze ari umushikiranganje hamwe na Wagdi Saleh ari mu bakunze guhagararira imyerekano kandi akaba n'umuvugizi w'umugambwe FFC. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, abasirikare b'abakomanda b'Abarusiya barashitse mu gihugu kibanyi ca Bielorusiya ejo kuwa gatatu kurongora abasirikare babo 30,000 bari mu myimenyerezo n'igisirikare ca Bielorusiya izomara iminsi 10. Uburusiya kandi bwaratwaye ubwato bw'intambara mw'ibahari ryirabura kandi bukaba bufise abasirikare barenga 100,000 ku rubibi Uburusiya buhana na Ukraine. Ukraine nayo nyene yaratangaje imyimenyerezo ya gisirikare y'iminsi 10 itangurana n'uyu munsi wa kane. Abahinga mu iperereza bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bavuga ko Uburusiya bufise 70% vy'inguvu za gisirikare ziteguye gutera Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we arahakana ko afise umugambi wo gutera Ukraine, ariko agasaba ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika umugambi wo kwinjiza Ukraine muri OTAN. Kuri ayo makuru nyene Ubwongereza bwaratanze abasirikare 1,000 bazoguma bameze magabo gufasha mu gihe hoba abakorwa ko n'intambara yoterwa n'Uburusiya.
urakoze abayizi bigira imana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatatu rwafashe umwanzuro wa nyuma mu rubanza rwahuzaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Rwategetse ko Uganda yishyura amadolari miliyoni 325 yo kuzasana ibyangijwe n'ingabo za Uganda igihe zari ku rugerero muri Kongo. Kinshasa yari yasabye miliyari 11 z'amadolari nk'indishyi zibyangijwe mu ntambara yabaye hagati y'umwaka w'1998 na 2003. Inkuru irambuye Geoffrey Mutagoma. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwafashe icyo cyemezo kuri wa gatatu nyuma y'imyaka 17 rwemeje ko ingabo za Uganda zarenze ku mategeko mpuzamahanga zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwemeje kandi ko zashyigikiye imwe mu mitwe y'abarwanyi mu ntambara yabaye hagati y'1998 n'2003 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. Muri urubanza rwagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye rusumba izindi mu mwaka w'1999, umucamanza yategetse ko Uganda igomba kwishyura izo ndishyi mu byiciro. Harimo miliyoni z'amadolari 225 z'indishyi zigenewe abafashwe ku ngufu, abinjijwe mu gisirikare ari abana n'imiryango y'abapfushije ababo bagera ku 15,000. Urukiko rwagennye miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika ku byangijwe n'intambara na miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika y'umutungo kamere nka diyama na colta rwemeza ko Uganda yacukuye mu ntara ya Ituri. Rwari rwasabye ibihugu byombi kumvikana ku buryo bw'indishyi, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kugaruka mu 2015 ivuga ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byahagaze. Icyo cyemezo gifashwe n'uru rukiko rukemura impaka hagati y'ibihugu n'intakuka kuko nta rundi rwego rw'ubujurire rubaho. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Ndibutse ko abacamanza b'urukiko mpuzamahanga bavuze ko baguwe no kubona ibimenyetso kubera ko ibimenyetso byasibanganye nyuma y'imyaka 20. Bavuga ko bifashishije cyane icyegeranyo cyakozwe n'inzobere z'umuryango w'abibumbye ikizwi nka mapping report. Nyuma y'umwaka Innocent Bahati aburi birengero, abantu 260 bagizwe n'abanditsi, abanyabugeni bakomoka hirya no hino ku isi bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashinganisha umusizi Innocent Bahati. Hervé Oscar Nyanguga, impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu atuye mu Bufaransa, yabwiye ijwi ry'Amerika ko iki gikorwa kizahwitura inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano w'abaturage. Yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe. Ni ikintu nakwita ko gishimishije, ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ubuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi. Rero naba ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga kaba byasaba leta y'u Rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo Bahati Innocent irengero rye riboneke mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo. Ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko n'abanyarwanda wenda bamuvugiraga, bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga. Abantu bari ari ikintu cyiza cyane, tubyizere ko twamenya Innocent aho yabaje kandi bya byiza aramutse abonetse akimuze. Kwandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ntabwo ibingibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushorishori bwacyo. Nk'uko
wabyibukije kuva Bahati Innocent yabura urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite rudafite mutaza ari ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kintu gishya kigeze kiboneka, nta kintu gishya iyo RIB yigeze itangaza. Ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi, akavuga yuko abahanzi bataye umurongo, bataye inshingano zabo, ibyabo bagomba kubyagirwa. Aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri perezida wa repubulika. Hervé Oscar Nyanguga, impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. Iyo baruwa ishinganisha umusiji Innocent Bahati ikimara gusohoka, polisi y'igihugu yavuze kuri uyu wa kabiri ko amakuru ifite ari urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwayahaye kandi ko azashyirwa ahagaragara vuba. Navuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, atangira ambwira amakuru ya nyuma RIB ifite ku ibura rya Innocent Bahati. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021, sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza yakiriye ikirego gisaba RIB ko yabafasha gushakisha umugabo witwa Bahati Innocent ngo waba warabuze tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa 2021. Ikirego cyarakiriwe, RIB itangira iperereza. Mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba rirangiye, ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza. None ni zihe nzitizi RIB yahuye nazo muri iri perereza? Niba zihari nazo zagaragazwa muri raporo y'iperereza umunsi iperereza rizashyirwa hanze. Abanditsi, abanyabugeni, abasizi bagenzi ba Innocent Bahati mu ibaruwa bandikiye Perezida Kagame baravuga ko ibura rya Bahati rifitanye isano n'ibibumbiye mu buvanganzo bwe bwatuye bukavuga bujimije ibibazo biri mu Rwanda. Mwebwe mwitohoza mwakoze, hari isano mwabonyemo? Uko nagusobanuriye mbere, twakwihangana tugategereza ibyo iperereza rizagaragaza. Ubuyobozi bwa RIB bwigeze kuvuga ko abantu babura ku mpamvu zitandukanye, ko hari n'abahitamo kwitebeza bakigira mu byabo mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Amahirwe yo kubona umuntu waburiwe irengero muri rusange mubona angana te muhereye ku inararibonye mufite? Ndamutse ngusubije ngo amahirwe angana atya ari ku kigero kingana gutya, bisa nkaho ari prediction cyangwa gukekeranya umuntu yabakoze. Ntabwo rero byaba ari byo turamutse dufatiye hamwe muri rusange. Ntabwo ubugenzacyaha ubundi bukekeranya, bugendera ku bimenyetso. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika. Komeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda kandi hakomeje kuvugwa abantu bakomeje kwihisha mu gihugu cyangwa se bagahunga bakajya hanze yacyo kubera gutinya kwikingiza COVID-19. Hano ku ijwi ry'Amerika mwumvise abahungiye mu Burundi, abahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho amakuru yuzuzanya ijwi ry'Amerika ifite arereka ko bamwe mu baturage ba secteur ya Rutare mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda bahunze ingo zabo banga kwikingiza. Kigali, Asumta Kaboyi. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma yaho banze kwikingiriza COVID-19. Umugabo twavuganye utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika aho atatangaje. Yumvikanishije ko gusiga abana bitoroshye ariko ko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu. Twagiye muri ubwo buryo abana ko nta kintu twagombaga gukora. Narabasezere rwose ntabwo nahangurana. Inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda. Mwasize n'incuke? Twabisize zirahari ntacyo.
n'imidugudu iteganye n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo. Izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu atari amahoro, kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo. Amaherezo azaba yahe? Ahashaka uburyo ngo mbakurayo. Hari mugenzi utashatse ko amazina yatangazwa ndetse we yanze no gutanga ijwi rye, wavuga ko yahisemo guhunga nyuma y'aho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari, aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yemerera ijwi rya Amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa Rutare banze kwikingiza COVID-19. Amakuru dufite nuko hari abantu bamwe bagira impungenge zo gufata urukingo cyane mu murenge wa Rutare. Tubari bahuriye ku itorero rimwe bitaga mu murenge wa Pentecote. Ni ryo mu gutangira gukingira aho twakigeze nko kuri 60-70% abo haje kumenyekana amakuru yuko nibura nka 90% by'abakristo babo bari baranze urukingo ariko ukabona babihuriyeho. Ariko rero ko hari amakuru yuko baba barahunze ntabwo mpamya ko ntayo mfite. Hari amakuru yuko inzego z'ibanze zakomeje navuga ngo kubakangurira ariko basa nkaho babategeka cyane, ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu. Ayo ntabwo mwayamenye? Ni ukuvuga ngo muri ubukangurambaga ubu twagiye tubukora mu buryo butandukanye. Twagiye duhera ahantu hahurira abantu benshi, tugera aho tugenda dusangana n'umuntu mu rugo ku rugo. Icyo gihe twagira ngo dushishikarize abantu batarafata inkingo, ariko tunashaka mu by'ukuri n'ababa bari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abakuze, abafite uburwayi n'ibindi. Numva rero icyatujyanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya kubashyiraho kubakangurira ku ngufu kwikingiriza, ahubwo bwari ubukangurambaga. Abahunze muri uwo murenge babwiye ijwi rya Amerika ko bazategereza bakareba aho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo. Gusa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira. Ni ukubahumuriza rero bakaza, tuzakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe, ariko nta n'umwe twumva twahohotera. Bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere, bajye mu mirimo isanzwe bakora, dukomeze twiteze imbere. Aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo baba daso bamubangamiye, mwamufasha iki? Ntabwo duhamya ko turagera aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage kujya kubakangurira gukingirwa, ahubwo wenda niyo hajyaho ubuyobozi ni ukujya tukabigisha. Bamenya ko rero baza wagira n'ikibazo bamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'akarere muri rusange. Numva rero dukwiye kubahumuriza nk'ubuyobozi bw'akarere bakaza, ariko bakanareba aho bari n'abakingiye bandi ko nta kibazo bigeze bagira. Intego akaba ari uko twakwikingiza kugira ngo twirinde COVID-19. Mu minsi ishize umuvugizi wa leta wungirije yabwira ijwi rya Amerika ko kwikingiza COVID-19 bikorwa ku bushake bw'umuntu. Aho umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse, ahubwo aho bizaba waba yarengereye abibazwe, nibiba ngombwa akurikiranwe. Kandi ku rundi ruhande rumwe, niba hari umukozi ushinzwe mu bukangurambaga urengereye, ntibikitirirwe bose, ahubwo bijye bimenyeshwa ababishinzwe, ibyo bikurikiraniwe bishakirwe igisubizo. Ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS rivuga ko inkingo za COVID-19 zemejwe uretse umwihariko uboneka kuri bake cyane, nta ngaruka ubundi izi nkingo zisanzwe zigira ku buzima bw'umuntu. Gusa abaturage bakunze kugaragaza ko nubwo bivuga gutyo batazishyira amakenga, abandi bakavuga ko binyuranije n'imyemerere yabo. Iki kibazo kivugwa muri aka karere ka Gicumbi kigeze no kuvuga muri tumwe mu turere tw'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka, humvikanye abanyarwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose bavuga ko banze kwikingiza COVID-19. Kugeza ubu mu Rwanda abaturage benshi nabamaze kwikingiza, kuko imibare yari ishyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu bagera kuri 8,655,419 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19, mu gihe 7,743,116 bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, naho 1,175,885 bahawe doze ya gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Abasigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Kigali mu mujyi wa Kigali baratakambira ababishinzwe ko bakeneye ubufasha
mu myigire. Barabishingira ku kuba nyuma y'imyaka isaga 40 mu miryango igera kuri 30 ituye muri uwo murenge hagaragara gusa abantu babiri barangije amashuri yisumbuye. Inkuru irambuye Eric Bagira ubusa. Bwana David Hakizayezu w'imyaka 27 n'umwe muri babiri babashije kwesa umuhigo wo kwiga akarangiza amashuri yisumbuye yize iby'ubuvuzi bw'amatungo. Ni impamyabumenyi amaranye imyaka ine yicaranye nta kazi. Hakizayezu atsindira kujya mu mashuri yisumbuye byari ishema kuri we mu muryango w'abanyamuke mu gihugu by'umwihariko mu murenge wa Kigali avukamo. Kuba rero narabashije kwiga nkagera hamwe n'abandi nkagera no kuri level hano mu kagari cyo gihe na trendinze muri abo bose no kuba hari abandi nabashije kuba narusha mu banyarwanda muri rusange babona kandi all need zikenerwa. Ubwo yo kuba narabashije nkageraho byari bishimishije cyane, numvaga nyine mfite inzozi zo kuzaba nka Dr. Byibuza nanjye nkavuga nti mbashije kuba nafata bene wacu tugakora ikintu runaka twese tugahuriramo, kuko nasanze ari yo mbogamizi tugira kuba nta hantu twirefera twebwe ngo twibura ati igifatwa nk'intandaro yo kuba basigajwe inyuma n'amateka batabasha kwiga ngo bagere kure nk'abandi banyarwanda n'ubukene bushingiye ku mateka n'abahoze batunzwe no kubumba kandi ibumba riragenda rishira uko imyaka yicuma. Nubwo biruko Hakizayezu warutaga kuzaba muganga w'amatungo yabwijwe rya Amerika ko atariheba. Ku bwanjye gahunda yanjye nemera ko nyiriho ku isi bishoboka. Urumva rero ngiye ku nzozi zanjye igihe nzavuga ngo zicuritse ningiye imyaka 40 ntarasingira icyo niyemeje, kubera ko ngomba kwirinda drogue nkirinda n'ibindi byose nkakora pe. Uretse Hakizayezu na mushiki we babashije guca gahigo bakarangiza amashuri yisumbuye, abaturanyi babo mu basigajwe inyuma n'amateka bacikishirije amashuri. Bwana Izayi Uwizeyimana w'imyaka 27 yagarukiye mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye, nawe yarutaga kuzaba umuntu ukomeye. Igihabanye n'ibyo ni umukanishi w'amaradiyo mu buryo bwa ndamuke. Mwumvaga ubundi mu buzima bwawe nakora nk'ikintu kiguruka nkakora nka drone kagenda, ahubwo kubera yuko ibyo byose nta mashuri ntaki nago nakomeje kwiga. Kuba abana babasigajwe inyuma n'amateka biga ntibarangiza amashuri bitera ipfunwe rikomeye ababyeyi babo. Eme Maria Mukamazimpaka na Innocent Uwimana bamaze imyaka isaga 40 batuye mu kagari ka Rwesero mu mujyi wa Kigali. Twarukanse mu kare yose umwana aricaye, niyo urumva uwo mwana ko ari wakaduteje imbere yenda nawe akaba gitifu cyangwa akaba nega na meya yamuba yarangije ayo mashuri, ariko urumva ko bitudineza natwe kumva ko ubwenge bwacu kandi tubufite